Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sonke sikulethela izindaba ezifika ngasuku isikhathi kubukana sengathi ke amavukane noma ke ama local artist azophelelwa isikhathi lapha ke kuyona ke iDandili July njengoba ke umhlelwayo ke lapha ke kuyiDandili July ke esho ngempela ke ewakhipha ke amagama ukuthi ke lo mcimbi ke awusekho ezingeni lokuthi ke kubizwe ama local artist mbukeli ngabe kwakho kuthini ke ukuphawula ngalo ke lolu daba lwakhe ke umhlelo omcimbi ke ovele wakhipha igama njengoba ke linjalo ukuthi ke ama-local artist angeke aze awaqashe kuwona ke loya mcimbi iDandili July mbukeli awuye lapha ke ezoze comment section sizo uvu lakho ukuthi wena ngabe uthini siyabonga. Kunabaculi ababizwa ngama-local artists bathi abantu bashinana ngiyexoxisela bakithi ngadlula kudala kusozinga lama-local artists alisenzi ngalona nganokuthi yini ya-local artists so izinga lomcimbi sikulona akulona lama-local artists ofuna uvele ukuthi i-local artist art and culture alakubheka khona amakhono ngoba kuseyi-local ayawucela khona ukuthi babheke ikhono lalo angisiyena art and culture engaphuma lapho nokubuza indoda endala njengateti ibize nge-local artist kahlekeni bafethu ngenza i-event ena-10 years sayibiza nge-local artist wena sikhula nengane asikhuleni bakwethu noma ngathiwa ungakanala ulimit wakithi ngimqashile because uyasebenza sebenza lena local artist phuma nango nalethi bakwethu akanawo 25 is an international artist phuma naphandle Africa yini ngoba uyasebenza angesikwazi ukuthi siyeke ikhono engane esebenzayo because nabantu abahleli banje ukuthi iDandili July local artist busy ngiyaplana la ngiyaplana sokuthi bashama security lihleli local artists akhipha ipost apha ama local artists uzosibuza ukuthi ama international artists endaweni yabo usibuza nini ubafika nini wafana ubiyotha sakholozo lo wena sakholozo nje ola abanye ngazi ngombone mina yathi singiqhabulise kuthiwa uthi local uthi artist wena umntata ejoga ku-TikTok dlala abajoga ku-TikTok se-artist zokhomplela ngami angeke ukulozane ngithole lethi ngazakwethu umuntu osemncane ufuna ukufundiswa akeze athi bafuna la kune-event oyenzayo la endaweni siyacela ukuthi ukwenze nje usenzela into like yethu la usilandele nonguphesa azo-inspire sekungilande AKA alanda wonke umuntu la enokuziwe wawungekho wena uzasele futhi nge-local artist local artist ngeke ngaza ukuthi ngiyaxolisa ningixolisele kulaba abafuna ukubiza ama-local artist mina ngiyaxolisa angisayenzi leyo nto leyo ngidedela abanye cha onenkinga hayi ku-art and culture uzomlekelela ngaleyo nto mina no angisiyeni ngibona ngenza international event njengoba ngidevelopa le ndawo le ngifuna ungancini ukuyolanda international artist lizoperforma la ngoba indawo isisesimeni so ngokwenza lento local artist hayi axolisa amakhono bama local artist nangwenzi lokho nje manje nazi awunakhuluma local artist kuyami-event angiyenzi leyo angibheka amakhono ngifuna umuntu oselungele uzoperforma i-event yaqa akudlala siyasebenza nanimeni kancane so indlusele ule message ngizile ukuthi umnekhazi ukuthi awungaqasha ama-local artist angikaze ngisho vele ngiyawaqasha ngangidini cha iba njalo yazi ngeke ngisho njalo ngithi nasemzini wakho nasobudlelwane nonawo musa ukuziphathela wakho ukuzelani ukuthi engazange